Evo ovako, ja vam napravim malo uvoda, ovo kome je nasib. I nekad se bolje ovako ispričamo kad nas je manje, nekad je masa. U masi ima svega. Što sam rekao, kaže, bolje jedan čitav orah nego vreća šuplji. Kad mi valjamo, nek nas je malo, ali to je snaga. Jednom ćemo hadis prokomentarisati po onome receptu, poslanik Beldegan nije valao aje, preneste od mene makar jedan ajet, makar jedan hadis. Jer lakše je kad manje čudneš, bolje zapamtiš. Sahabi su pamtili su sahabi hadise jer je to interesovalo. A mi slabo hadise pamtimo jer nas to manje interesuje. Ovamo vijesti bolje pamtimo, dešavanje, takvu informatiku. Pa da ovaj hadis upamtimo radi berekata ljubavi Pejgamberova prema njemu i radi poruke ovog hadisa, jer je životni hadis. Tiče se i mene i svih nas. A na kraju ćemo kazati ono zbog čega smo i došli. Kaže, 3 stvari čovjeka prati kroz život. Svakog. I niko ih se ne može kutarisati. One su uz nas sve do smrti. Koje su to 3 stvari? A Pejgamber kaže, to nas prati i daje nam lijek. Ne samo dijagnozu. Kad ti neko rekne, eto ti otišla jetra, otišla bubreze, evo ti lijek. Pejgamber nudi i lijek kad ti kaže problem, evo lijeka. Pa kaže, koje su 3 stvari koje će nas pratiti kroz život? Prva, sumnja. Sumnja. Pa kad se pojavi sumnja, nešto ti sumnjaš na nekoga, nešto ti se ukralo ili desilo, nisi načisto. Kaže, šuti dok se ne dokaže. U nas je odmah, ako 60 minuta nekog triha nisi ni dokazalo, ona mi već posudili čovjeka. Ono što ima u jednoj mojoj knjizi, kad su ovoga popa srpskog osudili, svi su Srbi kazali, nije kriv. Džaba što je kriv? Za njega nije kriv. On valja za njih kad bi bio jedno ko. Oni ne sumnjaju i kad ne valja. Oni kažu, nije kriv. Hrvati su svog svećenika, pola, jes kriv, nije kriv. Ali muslimanima, kad su hođe osudili, svi su rekli, ne da nije kriv, nego za kim smo mi klanjali, kaže. Odmah ga osudili. Kaže, beži tamo, naš. A poslanik kaže, nemoj, sačekaj. Javlja će se, znači, svim nama. Sad nek reknu zahođu nešto. Sumnjivo. Odmah će šetan reći, pa možda jest. Da ti ćeš, ma nije, znam, fin je vođa. Ali šetan, otkud znam da je fin. Jel da ubacio onaj cero sumnje, moglo bi biti. Ali odbij ga, otiraj ga, reci, nije dokazano. Recimo, kaže se za neku ženu da nije moralna. U nas je bila jedna u selu tamo, u Orahovci, mojoj. Svi su je trehali kao prostitutku. I ona već ostarila. Jedan put ona meni kaže, ja sam tu nešto kontu da je ono pravo. Kaže, hej, moj Hafize, mene će narod opret. Jer niko od tih seljana što su pričali, da bi ti sad kažu za ženu neku da je prostitutka, trebaju 4 da vide kad je ona zinalog činila i to direktno da vide kako se zinalog čini. Ne da je sam grli, nego je polni akt da vide. I to 4 svojim očima da vide, da kažu jes to. Onda moram reći da je to ona. Gledajte šta je Omer, kako je Omer pravedan, subhanallah. Ovo je ljepota, islam je vjera života. Za vrijeme Omera kao halife, on je bio čvrst, jak, pravedan. Desilo se, ošao čovjek u džihad, a žena ostala sama. I, znaš, čim je žena sama, to je belaj. Mora doći iskušenje. To je čudno. Zato Omer uveo da vojnik mora biti 6 mjeseci, 4 mjeseca najviše van. I žena ima pravo da suda ako se čovjek nije vratio. Jer pitam svoje čerke koliko mora žena bez čovjeka izdržati, a da ne ode iz nalog. I ne znam koliko rekla, pol godine, on rekao 4 mjeseca, ostaje pravilo, ako te nema, jer u islamu je sve riješeno, da ne baš u nalog, udaj se. A nemoj u nalog, ali ljudi su vidjeli neko je ulazi u kuću. A čim ti neko ulazi, žena nema čovjeka, veli, sumnjivo. Jel da i mi posumnjali? A pogledaj kako Omer nasjeo. Došli mu rekli, kaže, ova je žena sumnjiva. Dolaze ljudi u kuću, ulazi. Znači, već se nešto dešava oko kuće. Kaže, zovte je meni na odgovornost. Kad je žena čula da je Omer zove na odgovornost, ona je od straha pobacila. Znači, već je bila istina. Od zora pobacila to što je već bila zanijela. A sad nastao problem. Šta sa ženom? Evo, pobacila. Nema svjedoka, ima evo, dokaz da je, znači, već u zinalku nešto bilo. Ali šta ćemo sad s djetetom? To što je pobacila. Kaže on svojima, šta ćemo sad? Kaže on i njegovi ko njega, znaš koliko vladaro, ti tu glavni, ti šta kažeš? Šta ćeš? Kaže, ne bi ja to se složio. Hoću ja da vidim pravno rješenje, šerijatsko rješenje, šta ćemo?
iz one Alivu, koji je bio vrata znanja, bio znači najjači u znanju, u šerijetu, tumačenju šerijetu. Kaže, Ebu Hasane, šta ćemo? Zvao ga tako. Kaže, šta ste tvoji rekli? Pa eto, kaže, tako, ja sam tu glavni, pa ti. Kaže, niste ništa dobro rekli, niste ne savjetovali. Kako ćeš pred Bogom sutra odgovarati, šta si sa ženom uradio? Imaš li dokaz da je kurva? To što je povacao. Kako se je smio zvat prije toga na odgovornost kad nismo dokazali? Kako se smio ženu zvat? Jer nisi mu dokaza četvorca da su posvjedočila da je ona prostitutka. A zvovo si ženu već da je kriva. I ona je ostraha to uradila. Ona jest to uradila, nije imaš dokaza. Kaže, šta će sad? Kaže, platit ćeš krvarinu što su ubio dijete to u stomaku. Sad, halifa da plati što je ubio dijete. Ti si kad je dijete ubio. Jer si je bez dokaza, bez svjedoka zvao na odgovornost. I onda kad vidiš ovo, šta je šerijet, onda je šerijet ljepota. Šta ti imaš trehat na pamet? Čulo se kada ja čuho. Gdje ti je dokaz? Svi su ovu ženu trijali selu kao tako. Ko je dokazao? Ko je uslikao, ko je rekao, evo naši tvorca smo vidjeli, evo dokaza. To je šerijet i ljepota. I mi mu kažemo, nećemo šerijete, hoćemo onda ovo. Hoćemo se trijati i tako dalje. To je ta sumnja, znači kad se dokaže. A ako se dokaže, ako tebe niko ne pita, šuti. Ko te pita, što moraš ti da biri tamo. Evo šta je se desilo u mene u džematu. Došao čovjek na Bajram plat kurban. Ono ukrabi bili. I kad je krenuo kući, onda dalje, nemamo 2000 maraka. I on odmah, kaže, u tom krugu te kuće, kaže, meni ovdje nestalo 2000 maraka. Pa oni ukućani, fini, pošteni, kaže, kako će nestati, nismo mi upravili, kaže, ovdje je nestalo. Ko sad gdje je bio kaput, neko je ukrio njemu pare u kući. On je već njih optužio, a nema dokaza. A šta je se desilo? Došao u kući, kad je uzeo drugi kaput, bile mu pare u drugom kaputu. I onda se došao izvinjavati, kaže, eto, izvinite, pa džaba izvinite, sad ti si potvorio. Potvor si načinio da... Meni je u Atlanti nestalo, kad sam bio sad u Merci prije 2-3 godine, tačno sad će 3 godine. Naveć je pobrali pare i hajmo u banku da ne nosam uzas pare, vodali puno po Merci. Kad dok smo prinoćili na banku, kad se odnijeli pare, fali $1000. Šta će ja sad kazati ima kućanima? Slušajte, meni ovdje nestalo $1000. Ajmo dalje, ima mala, ima izjana, ali ja nemam dokaza. Ja mogu samo kazati, nemam $1000, ajmo dalje, a neću njima kazati. Mogu ja njih se optuživati kako je nestalo, ko zna. Moralo je tako biti, kako smo sad rekli, moralo. Znači, nešto sam ja zglajzao, nešto u tim parama, ali nije mi bilo ni žao. Ma ja, kad imaš dosta svejednati, da mi je bilo sam to pošao bi pritisak. Ali ovdje govorim, znači, dok se ne dokaže. Zato se treba, ako te neko potvori na sumnju, strpi se, bit će fajda. Kad se Alađa džamija u Foči napravila, jedan ona je napravio, ne znam koji, i kaže, hej, blago njemu što je džamiju napravio. A kaže jedan tu među prisutnima, ja bi volio da me neko potvori za nešto nekogu se vapeve džamije. Tolika je fajda kad te neko pravo zdravog potvori. A mi bi čitav život se onda dokazivali, čekaj da u novinama, na televizoru, da dokažemo, ja sam vala čist. Ma ko te pita, ba bit će sudnji dan. Tada ćemo vidjeti ko je koga trevo, ko je koga potvorio. Tada će biti obraćaj. Ali mi ne moramo čekati sudnjih dana, hoćemo sve na dunjalku da se razbistri. I fajda je i na dunjalku. A Išu su potvorili. Ženu poslanikovu. Čerku Ebu Bekrovu. Zamislite, kad mene potrebuje, koji sam ja faktor, to sam ja obični hođa. Klasika, hođa. A Iša, Pengamberova žena, Ebu Bekrova čerka i nju se usudili da je potvore da je nečista. Da je pokvarana, da ne uzbilazi napučinu. Što je ostala da obavi nuždu i ošla karavana, ona nema nikoga. I onda su ovi munaci iskoristili priliku da kažu da Iša je to i to. A znate kako je Ebu Ensari svojoj ženi rekao, a kad je neko ko tvrđava, lako je. Kaže, Ebu Ensari je žena Ebu Ensarije. Si ti čuo šta pričao o Iši? Isto kad bi sad rekli, svi čuo šta pričao u hođinici. Znaš. A njoj kaže Ebu Ensari, šta si čula? Pa to kaže, priča se da je Iša, znaš, nepošteno. A on nju pita, žena, jesi ti, zapravo prvo ga pitao, bil ti to uradila što ova Iši priča? Bil ti bila prostitutka? Bil ti uradila za nalog? Pa kaže, pa ne bi. Već ti bolja da Iši. Znaš, tko ti ne bi, a Iša bi. Eto ti sad bolja od Pengamberove ženi. A nisam ja bolji čovjek od Pengambera, a on je uvijek čovjek. I rešio problem. A u nas bilo kvarta, znaš, pa možda je neke Pengamberova čerka, ona žena.
Toliko mi kad se ufura, da Bog znači. Ali šta je na kraju bilo kada se išla strpla? Mjesec dana je plakala. Ali je Allah nju onda u Kur'anu spomenuo. Pogledajte kad Allah te reklamira, ne treba ti 60 minuta, ne treba ti nijedna televizija. Onda te Bog uzdiže. Jer je Allah u Kur'anu objavio čitavu stranicu Aiši da je čista. Jeste razumjeli? Kad se strpiš, Jusuf, šta je bilo s Jusufom? Ubunar, pa u zatvoru. Pa ga žene potvorile i njega. Žena ga htjela silovati, a onda kasnije ispalo ko on nju htio silovati. Jer to je rijetko da žena čovjeka hoće silovati. Ali eto, njoj je došlo, toliko je bio fin da nije mogla izdržati. I to je čudo, to je široka tema o Jusufu, i one su žene čak anesteziju, što su imala sve ruke porezane kad su ga ugledali. Čak se ljudi liječili, sam da ga dolaze gledati. I onda na kraju je priznala, pa šta bi, vidi te ljepote, svakog bi zaveo. Ali šta je pointa na kraju? Šta je on postao na kraju? Posle zatvora, posle svega. Postao glavni kod vladara, onaj magazin, rizničar, dilio, bio kao glavni premijer, onaj ekonomista. I već on i moj djecu svoju, došla braća na kraju, svi su došli, priznali da su pogriješili, sve. Ali šta je on na kraju rekao? Kažu mu djeca njegove, babo, što ne kazni svoju braću, koji ste ubunar bacali, pa su u zatvor bio, šta si sve propatio? Toliko razvojeno od oca bio, svega. A znate šta im je rekao? Djeca, da nije bilo moje braće, i one potvori, i one, sve što smo radili, ja ne bi sad bio što jesam. Jeste razumijeli? Ja ne bi nikad došao na ovaj položaj da nije bilo ono, jer kad tebe brat, evo, samo probajte, kod poslanik se kuni za 3 stvari. Kome se nepravda učini, ako se on strpi, Allah će tebe uzdići, a onoga brata će poniziti. Evo, dilite vi zemlju, dilite kapital, kaže Borazeru, ovdje ćemo. Sam ti reći, Borazeru može, uzmi Borazeru. Pa ćeš vidjeti ko će biti govorniji. Probajte samo mu halal, sam reći, eto barati, eto ne bude kako ti kažeš. Pa nije pravedno, nek nije pravedno. Vidit ćeš kome će Allah dati, jer Allah daje, on ima moć. Nikad ovaj neće naprijed. I onaj što ti je dužan, neće ti vratiti, ne mora vratiti. Produži mu dug, halalinu, pa ćeš vidjeti ko će biti naprijed. Ili onaj što nije vratio ti ćeš uvijek imati dok god budeš imao para po zajmu, imat ćeš, kad ti svi vrati, niješ više niti imati. Jeste razumeli? Allah daje, nemojte sumnjati. Pa kad idu poslov, ti ne tražiš poslov, ti došao. Nekad ne ide, ti se zdrobi. Ma reklamiraj se. Zato nemoj se puno žaliti na one što ti ste mahnuli. Oni su tvoje žrtve. Oni su žrtve tvoje dunjalučke i ahiretske. Imat ćeš fajde, a ovamo ćeš ti i dalje živi dobro. Imaš ljudi ili biznismena, nema komu ne duguje. Ali on i dalje radi. Ovaj ne radi, znaš. Eto tako je Jusuf, znači, evo kad ja uzmem našeg predsjednika Rahmeta Ali Izetbegovića, on je robio da bi kasnije ga Allah uzdigao. Zbog slobode, da bi mi muslimani bili slobodni, da bi se znalo znati Bošnjake, Allah ga uzdigao, ali posle robije. Prema tome, svako iskušenje ima svoj smisao. Samo se mi strpimo, pa će biti realizacija na dunjalku i na ahiretu. Znači ovo je bila prva stavka, pa ćemo ići na drugu i na treću, pa da budemo umjereni. Svemu treba biti umjeren, ne valja prigoniti ni u čemu. Istinu smo tako malo pa malo dužilo, pa kad ne treba malo skratiti. Kad je otac sina savjetio, ovako mu je rekao, dijete, jedi halvu, ženi se curama i šta me treći rekao? Pravi kuće po svijetu. I onda kaže, sin, nisam te baba razumio, pa on kaže, ovako, ovo zbog ove umjerenosti, ne treba ni u čemu prigoniti. Najbolje kad ti ne kriva, kud god se najbolje skraćaš se, ili pravo. Pa kaže dijete, jedi halvu, šta to znači? Kad izgledniš dobro, sve će biti ko halva. Ali mi ovo danas se naime napili svega, pa nam ništa, sve nam fali. Da mi dobro izglednimo, mi bi sve bilo ko halva. Pa mu zato rekao, kad dobro izgledniš, neš nalaziti mahane, šta se ovo žena spremila? Znaš, ono je. Nemoj se nimetno Božim rugati. Drugo, pravi kuće po svijetu, znači, znadni se s ljudima. Vidite, nas Ekrem uveziva s vama ovdje po Austriji. Kad se ti znaš s ljudima, dobro si došao gdje god dođeš. Znaš se s ljudima. To mu je drugo sve. Treći je rekao, ženi se curama, što mi se sad to značilo, malo je. Ali i to je život, nemojte se vi žene, malo je meni nezgodno, ali moram reći, ovi kamera snima. Jer to je život, Islam je život, sve mu razjašnjava. Kaže, kad i ženu poželiš, bit će ti kod cura, nemoj previše ni sa ženom. Znači, svugdje im pritiraš ne valja, jeste razumijeli? Pa i kad dugo klanjaš, mora ti dosaditi. Znači, jel ne, no svemu umjereno, a neko ti oduži, bo ubita. Znači, nađi granicu sredine, normale. Pa da ja budem umjeren. Ja ću gledati na vas, svim vama ovako, postane. A ne moram ovako pričati, kad bilo 1000 duša, ne mogu ovako pričati. Jer
ovo je čudo Božje, kad smo ovako u užem krugu, bolje se priča. Ako je malo što dobacimo reći... Ja, onda mnogi te masne gledaju, ubijaju, pogledom ovo, i svašta. Pogled je... Ja, svašta. Druga stavka, šta nas prati kroz život drugu? Rešili smo sumnju, osad pa kad se pojavi sumnja, što šuti? Drugo, zla slutnja. Tu, evo, bit će u Bosni ovako, zaratovat će se, mraš, ne imere, ili nešto te zaboli, more biti ovo, nemaš para, gotov sam, šta će sad? Kaže poslanik, nemoj, ili prišla ti ptica ovako, mačka, kaže, šta će sad biti? Kutaš, u drvo. Ne znaš što dozgo kucati, šta će sad biti kad nešto ide dobro? Šta vi mislite od kada ovo datira kucanje u drvo? 3000 godina. Od starih pagana, Egipćana, imali oni drvo pa kad im nešto dobro išlo to drvo kucati. Da im i dalje dobro ide. Predsjedniče, da mu se neće grlo sušiti, treba reći mašala kad ti nešto dobro ide. Kad vidiš finu ženu, reci mašala, moraš je ureći. A moraš i sam sebe ureći. Ima ljudi koji sam sebe ureknu, toliko su zaljubljeni u sebe, da se ogledaju sebe ureknu i na grešu. Jer ono je slika. Mora biti šetna da se pretvori tvoj lik. I da sam sebi naškodiš. Zato najgore ovi narcisti, to se zove stručno narcisti, ovi što su zaljubljeni u sebe. Pa ova žena kad stane prigledala, ona se ne mere same sebe nakada da boji. Još kad ona dođe među narod, pa ona misli da je najpametnija zato što je fina. Da, sačuvam. Znači, ta zla slutnja, teško se nije kutarisati. Kad je poslanik, idi dalje. Nek narod priča, nek mediji nas ubijaju, propade sve. Najviše propada onaj koji govori da je propast. Ti idi. Što je se meni desilo? Na polnoći greblja. Halil, ispod greblja. Ja idem. Znaš kako se nešto na polnoći desi? Ne mačka da mi je prišla preko puta. Ja sam udario u mačku. Rekao, šta će sad biti? Znaš kad ti, lično se meni desilo. Rekao, mora mi šta sad biti. Ali znaš, poslanik, hadis, idi dalje. Pa dalje udario mačku, šta je bilo s mačkom, ne znam ni ja. Ali tu je strašno, nema, samo nebesa se vide i greblje. I odmah kontra da se nije prikazalo nešto, razumijete? Znači, poslanik nas uči kad se nešto pojavi loša misao, nemoj joj davati pažnje ili dalje misli na dobro. Iako je meni teško, ovo mi je najteže u životu što sad vama pričam. Kad me nešto zaboli, da ja mislim da će biti hajra. A poslanik kaže, vići hajr i bit će hajr. Nemoj vikat, ne mere, kako si, ne valja, nisam dobro, boli me, nemam para, neš nikad imati. Vići, alhamdulillah, dobro je, onda reci, eto nimam para. Ali nek mele kupište vam na ovoj desnoj strani, alhamdulillah, dobro je. I reci, alhamdulillah, boli me glava. Hvala Bogu. Ne kupiš i alhamdulillah, eto ti seva, a onda konstatuj, boli me glava. Nemoj vikat, ne valja, ako neće nikad ne valja, kad ti vićeš da ne valja. Jer ti slutiš zlo, ko sluti zlo i bude mu zlo. Ko o hajru priča i bude hajr. Mi smo izgubili sad osjećaj, posebno u Bosni, da pričamo dobro. Novinu pročitaš, dnevnik upališ, ne mereš nigdje se nasmijati, nigdje da se uveseliš, samo zlo. Samo se sluti sve najgori. A kad mi mislimo dobro, pa bar će nam u dušama biti dobro. Jer kad ti čovjeku kažeš, ako je malo bolestan, pa to fino izgledaš. Šta ti fali? Njemu će biti fino. Zato što smo fino rekao. I kad pričaš o hajru, i ti se fino osjećaš. Ako pričaš o zlu, onda ti pritisak, i ti oboli. Pa ti kad dođeš u bolnicu, i najzdraviji se ružno osjećaš. Jer tam su ruhovi bolesni. Jer me razumijete? I kad dođeš u sjelo gdje ljudi pričaju o lopovima, političarima, oni o zlu, i tebi zlo bude. Jer ne mereš se fino osjećati kad si među... Takva izlazi, ambijent se stvara takva, negativna energija. A da mi pričamo da će biti dobro, pa bar bi se dobro osjećao, nek nije dobro. Bilo bi nam fino zato što se fino osjećamo. Jer treba nam na našim sjelima da pričamo dobro. Biće dobro. I Allah će da dobro zato što pričamo dobro. Ali ne da nam se. I da spomenemo dobrog čovjeka. Onda će nas Allah, zato što tog Allahovog roba Allah voli, pa će i nas zavoliti. A koga mi spominjemo? Koga mi zikrimo? Političare, lopove, dale, ne znam ja više koga slušamo. Djevajke, glumce, gledamo i slušamo sve što ne valja. Ne da nam se, evo mi se danas donio projekat DVD Kur'ana, da malo i Kur'an, da Boga slušamo. Pa da nam se malo pamet i uši i srca pročisti. Jer kada Allaha slušaš, ono djeluje direktno na srce. Utiči. Kur'an je lijek i za tijelo i za dušu. On je i zakon, i ustav, i lijek, sve. To je čudo, jer Allah nam se smilovom nam dao Kur'an. Ali eto kad mi Boga slušamo? Vrlo malo, skoro nikako. I šta ćemo reći na sudnjem danu kad nam Allah kaže, robe, čitav sam te život pratio.
Šta si radi mene uradio? Koliko si mene slušao? Koliko si vijesti slušao? Koliko nam je televizor božanstva? Jer on se sam sluša u kući. Koga slušam? Pa strah me što Allaha vrlo malo sluša. A to je jedina istina. Jedino istina Kur'an. Ovo je sve drugo kopija. Ovo što ja govorim je kopija. Samo je Bog istina i Kur'an je istina. To je jedino što je jedina knjiga na dunjalku. Ovo je sve kopija. I mi nećemo. Imamo dokaz, ljudi prilaze na islam zbog Kur'ana, dive se Kur'anu, vide da je Kur'an Božji govor, da je originalan. Da nije onim, pa vidiš kad čovjek odučava što se bandači. Što ga Biblija ne izliči. Jel me razumije? Vidiš čim pa ti upročiš, on padne u bandak. Znači ima moć, vidimo, dokazuje se da je Kur'an zbilja lijek. Ja ovo na granici sam uvijel lentere kefir, proćem ništa, neće ni da gledaju. Samo im pružite lentere kefir, kako se mijenja čovjek. Kad cigare ponese. Jeli? Ne da mu se, ne da se njemu. Ja sam sinoć pričao, ti bio s otišao? Nismo otišli, ne učili. Evo, njegovom Savanskom mostu u Efendiji, koji je projektant ovoga projekta DVD Kur'ana. Ja onako na pravac, ja sam malo zapucao, malo brže da idem. Kad onaj na motoru, na specijalac neki. Pa je vam, ko žuriš, kako niko onako fino, pa pravno. Hajde daj podatke, ja ne znam nikad. Kad znate ja zrenci, šta ću sada ga molim, neću, idem proći tamo trekefe. I ona na motor se ovako nagove piše moje podatke. Ja učim na trekefe i onaj zadah na njega djeli. Ono što ti iz tebe izlazi, to je ruh, to je moć. Božanska moć, dok ti učiš to, ja onako puno njega. Tako mi je Allah, Bogom se kuni. On je ovako kako je pisao, ne znam šta je upisao, on je se ovako po navigacija nekako, da se ga na daljinski okrenu se prema meni i nasmija mi se. Ono ljepota, ko da me zna, ko da me voli. Kaže, dobro je da si na mene udario, ko ne bi mi drugi oprostio. Jeste razumeli? Šta radi Kur'an? Koja je to moć? Sad kad bi mogli se više malo Kur'anom služiti, učiti i nahraniti, sad ti misliš kad ti sad, što je za vjernika dobro popit vode ili jest? Ono što ostane, treba baciti u nas, pustite vi ove bontone čafirski, uzmite bonton božanski, sunet poslanikov. I za vjernika su se, sahabi se jagnuli ko će za njega jesti. Što? Bereket jer on bismilom počeo. Kad ti rekne bismillah, ova voda više nije na sastav. Čovjek je nosio na analizu, flašu vode je naučio, nešto na nju Kur'ana naučio. I odnio drugu flašu, nije ista voda. Ova naučena voda drugog sastava. Hemijski sastav se mijenio, jer božanske riječi utiču direktno na ove vam čestice koje se nalaze u vodi. Koja to ljepota? Kad kaže vodu gledaš fino, ovako drago što gledaš, mijenja sastav, samo što je fino gleda. A znam se kad ti ženu pogledaš još s ljepotom još bismilu pročiš na njaka, da promijeni, odmah će se ona mijenja, ako te ne voli, samo bismila. Bismila. Ovdje govorimo o ovim finim, evo sad da smo mi tužni, dođe među nas čovjek sa vedrom, energijom, raspoložen. Sve će nas raspoložiti. Samo što je došao vedar. Ako neko dođe u nekom mrak, isto da je oblak došao, onda nam se smrači nam se svima. Vrlo je važno iskini se, zato je rečeno, budi sa onima koji imaju vjeru u sebi, koji su iskreni, da i tebe raspoloži, da i tebi da nade za život. Mi smo izgubili poprilično smisao i za više veseljem. Ko se veseli više? Ko priča o ljubavi? Ova omladina, sam tipkaju nešto. Kakva ljubav? Facebook, to. Nema tu ljubavi. To su oni slova. Prije bi momak pisao, kad vidi curu po njevoj trepuško obrvi, obrazu cure je mogu pisati stihove, jel da? Kad stihove piše? Pa momak curu prija kad vidi, kaže moj otac, kad krisni, kad je u šiljaku zora je urta u ruci, kad vidi curu, šta će ova urta sad kad si ono vrnuo samo od sebe? Nema više te energije, te ljepote. Ne samo ono ulica. Ne, to je. Ja to znam. Aha. Znači, malo da se opustimo, da nam bude fino. Što mi jedni drugima idemo, hoćemo da bude, mi jedemo sjelo, odemo u kafan, da nam bude fino, malo da se čovjek malo opusti, ali se naskiramo. Jer ne imamo ljudi koji nam nude ljepotu. Eto, to je vjera. Vjera je ljepota, vjera je ljubav, vjera je energija. Kad ima u tebi vjere, ima energije. Ona te osmišljava, daje te nadi, jer nisi samo jedan smjer života, znači imaš i ahiret. I ti si vječno srećan, duplo srećan. Kafir je samo malo sretan. Ono dobije i hajmo dalje. A mi znamo zbog čega živimo i zato su sahabi bili najsretnija generacija. Što? Jer su znali kud idu. Mi ne znamo nekad kud idemo. Čemu se radiš? Evo ja sinoć pričam sa svojima. Šta ti, zbog čega živiš? Nema novog života. Sve je isto. Vidiš li svake godine sve isto. U proljeće posiješ, u jesen poženiš. Najedeš se, odeš u zahod.
Umoriš se, zaspiš, ospavaš. Sa ženom se sastaneš, hak ponovo. Znači, uvijek isto. Nema novog života. Nema nešto ti izmišljaš sada, ti sad, kaže ja imam modernu šolju, a ne mereš modernu vrš nužno na nju. Ti imaš modernu šolju, ali isto se napinješ koji onaj prije 1000 godina. Zato ti stane da ja moderno sad vraćim. Žvačeš koji onaj prija, isto sve. Izgleda spavaš moderno, možeš na trenice spavaš kad zaspim, ne znam ti si više. Da, kao ja, mi smo savremeni. Po čemu su ti savremeni? Imaš mobitel, ja, imaš satelitsku i auto, dobro. A živiš isto koji je prvi čovjek koji ga Bog stvorio. Samo ti ovako malo brže odeš i vratiš se. I hoću reći da onda možeš se pitati, pa što ja živim? Živiš za onu vječnu ljepotu, a to je džennet. Ali to moramo na drugom predstaviti. Govoriti inšala, ovo nam je tim ovaj hadis. Ali eto što Allah uz ovaj hadis pošalje što vi zaslužite da se kaže, znaš, ona je tako. To je ta lijepa riječ je, kaže, jedna te riječ mora, ovo kad govorimo o toj zloj slutnji, kad ružno nešto rekneš, moraš na dnu džehennema otići, a moraš i u dubinu dženeta, u najviši dženet otići samo zbog jedne riječi. Zato kad bi bili svjesni šta riječ oblikuje, koliko ona djeluje, vodili bi računa kad ćemo šta reći, hoćemo ovo šta reći. Gdje smo govorili tamo u Lincu? Riječ je opasnija od udarca, od štoca, od šamara. Jer kad čovjeku ružno nešto rekneš, što se zacrveni, što ti ne mere halal? S čim si ga udario? Jer smo pare oteo, nisi mu ništa uradio. Faktički ništa, ali si ubio čovjeka. Znači vidi ta riječ, ti se zacrvenio, pa kako to ona djeluje? Znači jedna riječ ima svoje ubojstvo, a stavi se sad kad kažeš fino. A neko šta te ne trebaš pare davati, samo pričaj fino. Ali izgubili smo osjećaj za ljepotu. Kao da je sad ružnoća postala trend. Da se što ružniji filmovi snimaju, da izludimo malo što nam pamet ima. Izludiš i nas. Nemamo rahatluka. I treće, vidiš ono, znači dva, da u treći karim kaže, jeste zavidnost. I zavidnost će svakoga pratiti. Ali kaže, nemoj biti nepravedan kad čovjeku zavidiš. Ti moraš vikati, ja sam operisan, ono kako ne znam, nemoj lagati. Ako je Pengamber rekao da će se javlja zavidnost i kod reza, i kod hođe, i kod sviha, kod doktora, vidiš ti kako doktor jedno drugo zavidi. Pa i hođa, majstor, kad ti dođe neko nešto pravio, kaže, ko ti je ovo pravio? Znaš, da Bog sačuva. Neće reći, pa dobra ti čovjek je fino napravio, ima to bolje od mene, a ja bi možda ovo ovako napravio. Nego ima ko ti je ovo pravio, ko nema on pojma, sam ti sve zna. Onda će neko za njega reći ko je tebe ovo pravio. To je ta zavidnost. A šta je Pengamber rekao? Budi pravedan. Moraš kazati ovako. Ja tom čovjeku eto nešto zavidim. Nešto ga ne volim. Ali on je dobar u tome. Precizan je majstor. Dobar je govornik. Recimo ima fine zube. Ima finu kosu, friz. Reci nešto što je pri njemu. Nemoj govoriti odmah da sve mu ne volja. Reci ne voliš ga, ali to mu je dobro. Dobar je šofije. Jer me razumijete? Mi čovjeka kad zamrzimo ili zavidimo, ništa mu više ne volja. A nije tako. I najveći lopov ima nešto pri sebi da mu valja. Ali mi nećemo kazati istinu. I zato jedan šej, da je ovo ispričamo zbog ove kamere i interneta, ko hoće ići na čitav dinalog, i ovo je hajr, ko hoće se koristi hajrom ova kamera. Jedan je htio da dobije diplomu od svog šeha i džazet namu, da je završio svoje učenje kod njega. Ali ne da mu šej, ne da mu. A on sve čeka kad će narije doći. Dolaze, drugi prolaze, dobivaju diplome, a on nikad. Kaže, šef Ende, kad će ja narije doći? Kaže, nisi još sazrio. Kako nisam? Kaže, nisi. Pa vidi, mlađi od mene dobivaju, kaže, nisi ti još sazrio. Ja ni znam, ti nisi sazrio. Jesam, kaže, nisi, hajde saš vidi. I on njega uvede jednu sobu, ovako, bijelo, sve zid. I ovako od negdje dole zabije 2 tačkice crne u tom zidu bijelom. I sad će njega uvesti. Kaže, hod vam, hajde da te ispitam. Kaže, šta vidiš na ovom zidu? Ovako gleda. Eno, kaže, 2 one crne tačke. Kaže, vidiš, kaže, koliko si ti uzak. Od velikog bijelog zida ti samo ne tačke vidiš. Ti samo kod Ljubljana vidiš ono što ne valja. Vidi ima nešto što valja. I onda me kazao, vidi da nisi sazrio. Ti, isto kad je jednom rekao ti fina djevojka, kad imaš upalj zub. Pa šta ako imaš upalj zub, popravi zub, čitava žena valja samo zbog zuba ti njoj sazrio. Ja, hej, zbog zuba. Ako vamo sve valja, isto ti na auto malo što vidio mrlje, nećeš dobrog auta. Eto ima neke mrlje. To je ta uskokrudnost kad nećemo kazati istinu. To je u nas ono, nađeš malo mahne i samo ono jest. Kaže, ima toliko fino ko čovjeka, ti sam gledaš ono što ne valja. To je ono naša bolna strana. I kad neko ode naći, sam priča što je vidio ono ružno. Ponekad je smrdi u Meki, što rekao Bugari, ne smrdi Meka, tvoj nos smrdi. Gdje će Meka smrditi, najdobranije mjesto na dunjalku. Nego u tebe sklavim nas nešto ne vidjeti, sam gledao da ima oni papira. Ovaj drugi gleda sam stubove broju, ništa drugo ni vidio.
Znaš, i onda sam priča ono što nije dobro. Pa da, ispričaj, imaj na hađu nešto fino, s neuzu bila, me razumijete? Pa pričaj fino, pa će biti fino. Evo ovo što smo govorili. Ali ta zavidnost, tolika je bolest, da čovjek onda zaslijepi. Samo ono ružno vidi, ne damo se da vidi fino više. Zato što izgubi osjećaj pravednosti. A onaj koji je iskren, bit će prema sebi iskren i prema drugom. Čak će mu otkriti Allah njegove mahane, pa će prema sebi vidjeti šta njemu ne valja. Pa će onda reći, koliko ja ne valjam. Da ne bi sad ispalo ono kad ti nečisti grijesi tuđi ko veći. Ja se nekad čudim drugom što puši, ja sebi se ne čudim. Ko rekao, vidi on doktora puši, kako on mora. Neko će reći, vidi on hafiza puši. A ja kako? Nisam svjestan sebe, jer me razumijete? Isto ti odeš, ti sad za nekim, došao neko ispred tebe u WC i ti kad za njega dođeš, smrdi da Bog svaća. I tvoje smrdi, ali ti ko misliš tvoje ne smrdi ko njegovo. Smrdi i svaća, ali mi nismo svjesni da i moji grijesi, da imam ja mahana. Pa kaže ovaj Islam, koga Allah zavoli, otkrije mu da vidi svoje nedostatke, pa se onda sobom zabavi. Pa se ne pita ono drugo. A svi mi imamo mahana. Svi smo pod mahanom. Samo treba otkriti, biti iskren prema sebi. Ko je iskren? Ne mere biti munafik. Njegove riječi, djela moraju biti kako treba. Jer je iskren. Nemoj sebe lagati. Kad se zatvoriš među 4 zida i u kabur kad uđeš, neš slagati unutra nekom ništa. Na sudnjem danu neš ništa slagati.